khai le tun tu ba chuan Zealand News ina aron post sang te zinga langsar zual I ngai thla khona kan nei le don ani ti chuan ama sabera chuan ki athu puya khianin heron hong za som kwa le anei tu apu man ron te ni Zealand mai ni somni paruk sang ni somni panga aron ti ko maya kan chetra nang men somni panga sang ni somni panga pathian ni khan exercise narcotic department le central women noya ruhlo do tu central anti drug squad CADS te chuan joint operation nein zandar sari le misom level khan phunchong a heroin gram zanga somli pakua tam thei khop mai hong samnga le anei tu nia pu mi pani si leram nun moi kumsom tum pasari daughter of si leram liana Chan Marie West house number V10 e aizol le lanun moya kumsom tum pangason of lal mangaya tuikol not di mual aizol khosania in child and man tiani tru thei khop mai tuna hian hong som nga aron tia ama te pokhan hong kha hong zali somli nu khanin hong thanam tok tak hi an man deuh zela kan hu tu tan thokrima a tha ka ti khop mai he thu buai chuina kal zela meni somni paruk sani somni panga thotan ni zindar khata Longmual Industrial Complex sa heroin kg khatle gram zanga somli pakua hong za somli methamphetamine kg kwale gram zare som pasari man le ani a hengbaka hian ruhlo phurna na an man lir thei tata yoda registration number MJ01 AB4110 le ruhlo thila indorna na an man mobile phone pani man sak ani bok ruhlo man zong hi heroin kg ni le gram som ko pariat le methamphetamine kg kwa le gram zare som pasari anni arantia aturu ani tirau aturu thin khop mai ruhlo wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 lo chanin thu boy sem sak anni a meni somni paruk sani somni panga khan special code NDPS Act Aizol District a shroingal anni heng ruhlo te hi namdang nena pek tur ni in an sai ran tiani bon thin hem khop maya engpo ni sala kan ho tu te kan police tele heti anga duty ho hianin thei to pan chua kan sarkar te point thei to pan chua man zero se Burma tangin ti hianin an mani sum tu nan nunan uilawa nunna hi thi zoi ma se Mizoram thalai om te hi thi zoi ma se poitina pakhat man nei lawa chuwan chun hetlama po tho pui te po lo nei po ni ta sela heti hin nakin zela po an ron tol rang don ni ti kha a hietani chuwan chun loman zel sela a thei angin an phu tok hrem nei muzel sela kan ho tu te thei top chua an duty na konga an fakom ka ti khop mai comment hi kan share lem longa anoi mi kan share thale nga lang anoi hian heroin hong zare somthum pakwa man to ran ti bokani an man nem treng khop maya hong zare somthum pakwa mo Zealand mai ni somni pasari sang ni somni panga Central Women Noya kumpuan subcommittee le Central Anti Drug Squad CADS 10 kumin chungin heroin hong zare somthum pakwa an man to hong zare somthum pakwa hi apoisa chutin exam man ngen yang tirao apon hemem kop maya vale khata hausak thut khani top mai ni hemi an thal zo vek chuan chuti rol chuanin khami an dam doi yan thal zo vek kha ti tam takanoma Mizoram apo thalai tam takin an ti chhozela nunna chan anom charchara heng sum rungot ngei to te ho hian kan thalain nunna tam tak an chan le chan lo lam an boilo engang pon chan ma se an ril ru om lo an ngei tua an ril ru om ber chu sum mani top mai ni chuwang chuan Burma tanga anon lak thakran tol hi chu loman mak zel selamo kan ho tu te yan chu du tu sam berani ti chuan an hoi kan share le ngalanga Central Women Noya kumpun subcommittee le Central Anti Drug Squad CADS 10 kumin January ni khata tanga May ni somni paruk sa ni somni panga thlenga ruhlo an man to dan heti yang hiani aron tia khai atam mel khop me atam khop mai heroin number 4 hong zare somthum pakua heroin number 4 thau tiktak bur sang khazali som ruk le pakua damdoi rui thei epi drama le adang te amum lampang chi mo mum signi sang ruk zaruk somni pathum bon takani ganja
keji samsari pahni kodain bur sangni zani samthum pahni sabzu somruk pakua local zu botol zathum somruk le pali beer kain somnga le pali ruilo kai noya mihring manzat hi zasari samthum pasari anni a hengzinga hian counseling pek zat zani samriat panga home center dalu zat samsari pathum excise and narcotic department kutapek samsari le pali le police kutapek panga anom Mizoram Senate Noya Social Front atangin councillor pek anni a nitinin heng ruilo kai noya mante hi Central OMA building a councillor pek thinanni heta hian Mizoram Senate Noya Social Front atangin councillor pek anni ranti hi an ti thachoi khop mai ti thatakan ni achunga hian khi an man to hausa te kha an ron ziak langa heite po hi atha ka ti khop maya ti hian mi puin engzat ngian man ti kha kan lo khlet vezel pha du thu samin kan ho tu ten ti tha ka ti khop mai ti chon an hnoilama kan kal lenga khi apika kan enang hianin tam khop mai terau heroin a boxin ania tam khop mai ti chon an hnoilama hian kan kal le zelanga zala news hianin nimin lamaron pos ani a kumruk chungin lir thai che suala thi mi zali somruk panga an om rantiani ra phla khop mai mi zali somruk le panga lir thai atanga accident atanga che suala an ni a nunna chan ten ni a apoi tak zetani zare me ni somni le panga sani somni panga aranti a Mizorama tun nai kumruk chungin lir thai che suala thi mi zali somruk panga an oma kumsa ni somni pani kha tun nai kumruk chunga lir thai che suala thi om tam ber kum ani a rantiani zirchiana tanga alandanin khothat laya lir thai che suala thi an tam rantiani film khurangai thin khop maya hei tuna anon belkhom na le hemi average aron lak dana hianin anon chorwal dana hianin khochiat laya accident a thi mitlem zo kan ni ti kha khiata chuwang chuan lir thai kha zong two wheeler ani emo four wheeler poni sela driver te motor khaltu te kan film khur so zela ngai ni tuna ta pe chun hei kan kong te hi a tha to siamo kong zau tak national highway hi tam to nia kan tlan chak na salu tuga two wheeler te pe chu a khaltu te hi thalai ani tlang puya tam zok hi tlan chak nuam ti hun lai mo khatiang khani vain che so li a hlom tak zeta tin chu me baka rui hlo ti rui chunga khaltan pe chonin film khuri ngai le zola two wheeler te pe chu anan tlan chak viawa an tuk sola an tleng te pe chonin nunna hial chan kha a ol sam big mai ni Mizoram police chin chedanin kumsang ni som pakua a lir thei che sola thi mi somli pariat an oma sani somnia somli pani sani somni pakhata somnga paru sani somni pania za som pathum sani somni pathuma somkole paruk le sani somni pali nikum lampanga mi za som an omani nikum chung khan January thla a lir thei che suala thi mi pakua an oma February a pasari March a som paruk April a som pani May a pakua June a pasari July a paruk August a pariat September thla a mi pasari October thla a pali November thla a som pakhat le December thla a som pali an om Mizoram police in lir theia che sual hun anzir chian na tanga alandanin tun nai kumruk chunga lir thei che suala thi mi zathum somthum pani avara phlak ve mi zathum somthum pani ta chu khothat lai le ngal a che sual ani a midang za somthum pathum chu rosur lai chum jing le dang enge be bom te pon yang chu khatiang lai a che sual ani a tin aron record ani anon record fel file le mai kan ho tu te chon mo ara phlak khop mai te ro khothat wang lai ni sin mi zathum somthum pani nunna chan accident an oma khochiat lai hetiang khochiat lai han ti ila chum jing te poni chu khati ang be bom engamo neu awang khanin mi za somthum pathum accident in nunnan chan ani zalen thudon danin lir thaya che sualna atem thena turin sarkar lai puchuan motor vehicle act dan bochia anga thu takhle tawa head constable chin te chu dan bochia te man mai ni lo poisa choi tir theina thune na pek an ni to ran ti bokani license nei lo kumpling lo lir thei khal man te chu a khal tu ni lovin a khal tu nu le pa te shrem thei an ni to bok ran ti ni heta hian kan ho tu te dan sim hi a tha khati thoi khop maya
azik aler tanga throi ni lewin abul thu matagin aran throi ni berin alanga hei tha ka ti khop mai khi hnuai ta peki chonin hei baka hian kum kha chung vehicle license registration cancel sak thei ani baka cheng sing ni sanga thleng choi tir thei an ni aran tiani heta hianin tunlai kan generation a hianin lerol rol thar ta hi nu le pa thuai tak tak an ni an fa te kumtling lo two wheeler four wheeler lo kha chu don ta pon ni sela nu le pa te nan phal mio lo chuanin an khal chu ngam lo ni khatiang kha danaron sim thakop mai kan ho tu te hian mo ti chuanin a hnoi lama hianin a to bertan GBCC lam kan en le lokanga kan ngai thale lokanga kan chiaranga ti chuanin atul dan zirin reaction kan nei le zokanga mi sang chuang om thin na GBCC ya mi samni pali chau an om mek ron tiani zalen mai ni samni paruk sang ni samni panga tong trai Bethel Camping Center GBCC ya mi samni pali chau an om mek tundin hmuna tu ma an lu tir ri lo GBCC founder Zoming Thangan zalen alo thil to danin phalsak an ni angin adu piang te an center atangin an chuaka tundin hmuna mi samni pali chau an om mek ani GBCC a hian admission ti thei hun an khar ri a official admission ti thei hun hon thuai an tumni in GBCC founder chuan alo sei to bok GBCC a hian mi sang khat chuang te anom thina tun hnaya borok engamo omawangin GBCC thok tu te chuan adu piang chua thei an tia chumiang chuan mi thanem tak an chuak ani aram tiani ni heta hian zale news a hian athu don dan kha aran post ani a chuwang chuanin khulampang GBCC a po dan thar ten siamanga thatakin pangai takin sarkar lama po registration te an ti to anga khatiang khan inan kolna mumal tak pangai takin an kal tir to anga chutianga kal chho chuan mumal takin an kal thei tonga tin a om tur te po sang chuang tilam pangkha ani to don lovin a hriata social media te pon hon soya chutianga pangai takan kal chho chuanin alu to te po aran chhuale nuwa thena tanga pian tharna thatak nei an ni chhozel kha arin omani tichon kami ka zalen news ina aran post atlang pui news kan han reaction kan han nei thei chu ani a tichon tuna kan share tang le kan share tang khanin mimal tin ten kan sei du zong khachu comment section a khanin kan lo sei le thau donia neng poni sela kami zong kha tun chuma kan ngai thak thei ni le photo se